Pemirsa pemerintah Kabupaten Bangli, Warsane Mangkin, Pacang Wangun, Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT, melarapan pawangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Puniki, UMKM Ring Kabupaten Bangli, Sidanin Capang Daya Saing Tur Mandiri. Gedung PLUT Pacang Kuangun ringgena sanes sadurungyane dados kantor BPBD Bangli. Pembangunan gedung inucap Pacang ngawigunayang Taman Balikambang ring sisi kelod. Indik rebeu raos saking dana alokasi khusus kantos kutus miliar. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Lo Ketut Wardani Ngewedarang, PLUT kerancanayang Pacang dados rumah besar UMKM. Para angge UMKM ring Bangli selanturnya nih sidang ngawigunayang PLUT anggen incapang kompetensi miwah produktivitasnya nih. Ringgena PLUT inucap Pacang kasiagayang tetiga inkubator inggih punika inkubator vision, inkubator kuliner miwah inkubator digital. Sekadi ring inkubator kuliner mata tujuan untuk nincapang kuagedan utawi skill angge UMKM untuk widang kuliner. Tios ring inkubator gedung PLUT taler Pacang kejangkepin ruang display anggen nyobiang produk-produk UMKM Bangli. Ringgena PLUT inucap Pacang kasiagayang limang diri konsultan pendamping sanes sampun sayawakti waget anutin inkubator irike. Kuentenan limang diri konsultan pendamping Pacang karuruh ngangge dana APBD. PLUT selanturnya nih karencananya ngawit memargi ring warsa kali-tali 4 saneja kirau. PLUT Pacang kaklola UPTD, kaaptiang ringgalah ungkuran, PLUT sida kaklola antuk BLUD, mangde hasilnya nih sida mapikoleh ring daerah. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.